Lele mi pen. Amori pene, sočere tukate. Ništa pene, imam te prominal material. Amori pene, pa i to ili nam neko prekid. Oj, amori pene, sotečere mora. Amori pene, ako odiri tu za kva material, a? Ako jaga ji opasno, i Lele pene, vodi redu. A da jaga ji bari čelali. A kana, teka jardina me Andre, ako da je pijama nešto i si pene, sara ke balatikalo. Prošlo puti čerđa pene, mu pritisak u štino 180 sa 100. Terinđaj penja, zamisli, ti džak čere, ti sliki na ovo podrum, ti rikata pakeš najsim. A taj si mamuri pene, sopla gredu plao truva. Ja učim samo s ovo 3 Njemačku. A, dok naučitam javno tehniku. A, mislim, наводите давате вечерами сте дела само велико, ки бързина. Леле, пене, води реду дала техника. И гаджи, пиралото вчера, а су най-горе, войнито кяло преко кровие. Него техника джамджи огъни пинячи диек, тепико, класа 2 лица за законника. Ало, Мария, донеси 2 кафе за мен и за Лугицо. Хайде ги. Бре, Вукице, сестро сладка. По-ови цигани са страшни. Па нема да не дойде да тражи нещо. Те немaju за ovo, те немaju за оно. Ево, juče je došla една жена и почна да плаче. Па Лилю, вериш ли да нямам ноща да ядем? Па Лилю, вериш ли да ми е замързивач празненище прошле години? Па šta ja treba da radim, Вукице, да idem da kupim svinju pa da napunim zamrzivač? Ovo je strašno. Lele, majko draga, amori Lilju, pa da ti amori sestro ne veruje. Znam da su cigani nemogući, da misle da mi u centar držimo banku. Ali Lilju, ima ljudi koji su stvarno siromašni i ugroženi, mora njih da se čuvamo. Šta mori pričaš, Вукице? Pa ja šetam po kuće, bre, njihove gledam. Znaš kakve kuće da imaju? Boju, tvoju, moju. Pa ja kad idem kod njih, bre, od milinu da sediš unutra. A znaš koje? Imam preosjećaj da imate niđe da ima romkine sad. Misliš? Evo sad ću da viš. Dobar dan. Šta sam ti rekao? Dobar dan. Ja se izvinjavam, gospođe. Došla sam do novi materijal. Izvadila sam sve dokumente, ali imam nešto važno da vam kažem. Kaži. 6 meseci nisam primila rješenje. Pa mi interesuje u čemu problem. Ja sam sama, bespomoćna, nemam gde, ne radim nigde. Pa slušajte ovamo, gospođo, mi smo bili kod vas u kuću, ali tvoje dragi komšije su rekli da ti bila u bana da radiš na vezuvanje likova, tako nešto. Jeste, gospođo, bila sam u bani. To radila sam za nekakve pare. Mora da se radi. Znate, težak život mislim, težak. Pa dobro, čekaj, ti živi sa sina i snajkom, primate mesečno 9800, tako? Jeste, gospođo, primam to, ali kao što sam rekla, ne primam te pare 6 meseci. Pa htjela bi da uzem te pare sve na kup. Čuješ li ovo, Вукице? Došla na kup da tražiš. Pa ko da daje meni sve na kup, a, Вукице? Pa znaš kako kuće u Rajmovi? Na 3 sprata sve balusteri, gipsani, radovi, teze, balci. I šta je ovo, Вукице? Nemoj, gospođo, da vam poslam. Vi ste 100% pomešali moju kuću s nekim. Čekaj, mori gospođu, pa gde je tvoja žena? Pa tvoj sin u Njemačku bio ti došla materijalno da tražiš. Šta je, bro, mi smo li ovdje Raiffeisen bank? Kako že ne ovdje, gospođo? Ja nemam te godine za život. A kao? Još Njemačka, znate da je Njemačka daleka, ja nemam pare ni za pasoš. Još ličnu kartu i te putnim troškovi, znate gde je Njemačka? Čuješ li, unači meni da kaže gde je Njemačka. Ja sam došla ovdje da tražim svoje pravo. Kako ne pravo si došla da tražiš? Ili bre tamo u dom utlije Roma pa traži svoje pravo. Došla si ovdje da preda svoje znanje. Gospođo, dajte nekako sledite, ja sam ugrožena. Dobro, evo, dokumenta su tu, javit ćemo ti mi, ajde. Slobodno si. Ima li neku homik? Da, ima jedna žena. Вукице, дай ми да приемам и neću više da čujem za nikoga. Ovo su uvek haos ljudi, bre. Dobar dan, Вукице! Dobar dan. Šta je u revolji?
Чекай, мори Господи. Па ваш муж иде по горче. Ви имате сиви камион червене бои. А плюс това имате гаражи. Па какво материално тражиш? Леле, сестро сладка, ми е много велики камион. Ми не ради му се води, а я имам гаражи, ставим колица нутре. Чекай, мори ти са, пусти гаражу и колицу. Да ми кажи ми ти с ким живиш, он? Я, муж, син, снайка и унуци. А мори Йо, сестро сладка, па sad dромски бал не долази, за ти унуци не кажу пари за карта. Я трябва ли да му пис да купи неки шорцови майце, папуче неки и така? Амари, па ти идеш у кумаре. Че ти фанде нека шипка, нека када, две меш машини, ете за децо нече. Леле, сестро сладка, по цели яблонички округ шетам. Сестро пустили ови велики камиони, ови лудожери. Айде ми ти са, пусти колужери и камиони. Не окажи ми ти или си сама дошла, видим да си болесна. Мори сестрко, да я могу сама дода. Него средствам овог наших еклемово кочияше. Докато се попела на степенице, сестро, притисък ми е скочил 190 са 90, а 4 да не кажем. Dobro ne vi s tija bolesti, sreću od vas u životu nemam. A znaš šta, Vukice? Unaprijed bila loša bre, bila sam kod nju. Znaš kako u kući imamo? Na 3 sprata plus potkrovi. Isti čovjeka lave, lele. A najviše mi se sviđa, znaš šta? Ona njena ispusna terasa, sve ova koja ide u klub. Lele, ha jamakan. Леле, изпусна терасу има дошла материално да тражи. Нали тражиш и ти да взимаш све на куп? Ви цигани свето тражите. Леле, мори сестро сладка, ако може сад до 20 да взимам тия пари све на куп. Че да видиш това, само се налети. Evo, tvoje dokumenta su tu, informacija, sve tu, znači broj telefona, javit ćemo ti, slobodno se. Aj, vidim se. Vukice, ovo je kraj više. Neću više nikog da primiti. За danas je dosta. Dobar dan. Koja pa sad ova bre, Vukice? Prvi put je vidim. Ajde, Evo, Vukice. ja sam došla da predam za mater. Izvadila sam uverenje za imovno stanje, fotokopiju lične karte i sve ostale zavrznavštine. Živim sama u jednoj sobi, ne primam nikakav prihod, a soba pred njim je motorisana. Imam jednu šupu, nesrećnu tuču i pijona pa prazna. Nema drva, arbolice, harči, ništa ne znam. Кучище има от 2000 евра, плазмо телевизор 110 cm. А знаеш ли, kad гаси кучище, цяла поречка гърми. Čekaj, Muri, ti li si ta što tvoj sin ima kućište od 2000 evra? Pa znaš šta, Vukice? Da joj damo mi mesečno po 10.000, pa da uzima povećalo od 500 vati i kad pusti muziku i mi da se veselimo. Ne, mam prosta, to što ste čuli nije istina. Pa zar cela mahala prima, pa što da ne primam ja? Ja da imam te ku, Кучище. И тут аз я не ви дошъл да вас моми двор. По закони ме ли сте? Видите и следите некако, моля се, само се ми грелта. Вама цигани има свако друго лице следи материално, како ви то мислите. Ali ovdje imamo informaciju da vaš sin igra za rugby tim Moravu. Interesuje me da li on finansira ta Morava i da li je u nekom radnom odnosu. Не, моят син е че отдавна отишъл преди 3-4 дана за Немачко. И аз съм сарал кучи, преко да съм болести, пиям лекови. Де падам, не свезде оставам. Не слушаш šta да радя, molim se. Tu su sredite vi tu nekako, molim se. Ovo je stvarno kad se strašno. Pa vidite, još fali to da vam damo recepti za lekovi ovdje. Vi ste strašni, nema šta. Evo i tvoje dokumenta su tu, broj pojavit ćemo ti mi, slobodno si ti. Vukice, sad što su bila ovo troje, nema šanse niko da prima materiju. Ja ti kažem to. Ма цигани са страшни люди, бе. Знаеш šta бе, лове, мисля да сме ми овде Райфайзен банка. Не го знаеш, она баба много лажи, катастрофа. Она има кучище от 2000 евра, очи материално, па ща сме ми овде. Она е дошло из Немачко, каже материално. Люди бре, па šta je ovo, vi samo cigani možu, niko drugi. Ma nema šanse, bre, neću da čujem za to. Uopšte.
penjali. Te pučaptove nešto. I ne ona teki služba, te penjao pravo šerifi, te muli namen za socijalnu. A uri penjali ka muli namen šajka dalo dala, ka bi čala nam je dala rešenje. Devla, ači merat muli navatu. Jel verujnana tudi Isuse, da stvarno da ga bi čala nam je dala rešenje kleva sta Isuse. Da ga blagoslовинele mi vile dademne, tučko nam udjulo. Amen. Абре, Вукице, сакто съм села овде, нещо ме дотакна у срцу. Да шайно решение ми за ово трое ще са били са, а? Šta мислиш? Па, Лилю, да ти кажем искрено, я мислим да им следуем. Да ми даем от свой уджеп. Нека узме най-ото. Ти ще дай да питам у Марио дали има неки слова площа да отнесе решение. Ало, Мария, сада ово трое ще са били са, дай пошай ги решение, молим те. Айде. Донеси нещо, ствари не мора да пиемо нищо, айде. И тако ми шечерско чио да вие да сте били са. Айде.